Jauh-jauh tu sa kajam-daman nama kajinana sulivat. Saka tu so kajam-daman nauraja sopuina kainua semas. Imazai tua pina sasvari varita na tevril. Imazai tua tapuru katu pitua kayan. Imazai tua ita karam patu tapuru katu shiva karam. 历代志下17章1到19节。约沙法作王。约沙法继承他父亲亚萨作王，他发愤图强，对抗以色列。他把军队驻扎在犹大各设防城和乡村，以及亚萨在以法莲境内占领的各城。上主赐福给约沙法，因为他效法他父亲早年的榜样，没有拜巴力。他侍奉他父亲的上帝，遵行上帝的命令，不做以色列除王所做的事。上主巩固约沙法在犹大国的统治，人民向他献礼物，所以他非常富有，并且很受人尊敬。他以侍奉上主为荣，废除了所有山丘上的神庙，以及在犹大的亚瑟拉女神的柱像。他在位的第3年，派遣便和伊勒、尔巴迪、撒加利亚、拿但业和米该亚到犹大各城教导人民。跟他们一起去的有示玛雅、尼探雅、西巴蒂亚、亚撒黑、示米拉莫、耶拿丹、亚多尼亚、多比亚、陀巴多尼亚等9个利未人，以及以利沙玛和约兰2个祭司。他们带着上主的律法书，走遍犹大各乡镇，教导人民。约沙法的攻击，上主使4周连国都不敢去约沙法王打仗。有些非利士人向约沙法进贡大量的银子和其他的礼物，有些阿拉伯人送给他7700只绵羊和7700只山羊。于是约沙法越来越强盛，他在犹大各地建筑堡垒和城镇，储藏大量货物。他派英勇的战士驻守耶路撒冷，按照他们所属的宗族分派。亚拿是犹大主军队的指挥官，手下有30万军队。副指挥是耶哈南，手下有28万军队。其次是希基利的儿子亚玛斯雅，手下有20万军队。亚玛斯雅曾经自愿侍奉上主。便雅悯族军队的指挥官是以利亚大，他是一个英勇的战士，指挥20万装备着盾牌和弓箭的军队。这些人都在耶路撒冷伺候王。除此之外，王也调军队驻守犹大其他的设防城。Aicu kainua cemas. Satu cu asina pura kaima在短乌那么karan，他以侍奉上主为荣，废除了所有山丘上的神庙，以及在犹大的亚瑟拉女神的柱像。历代志下17章6节。督传kadam-daman asini pupatarvan，以侍奉上主为荣。Nama sirvan na papu nangwa na papurigu tua kiskaulu tua cemas，以侍奉上主为荣。约沙法接续父亲亚萨做犹大王，首要面对的问题就是以色列国的威胁。亚萨后来选择与叙利亚同盟，虽然战略成功，实际上却导致失败，因他不再像早年谦卑寻求上帝。约沙法和父亲亚萨不同，他不只寻求上主，而且以侍奉上主为荣。圣经作者指出，亚萨虽然把犹大、便雅悯及所占领的以法莲山区各城的偶像除去，
却没有把所有山丘上的神庙摧毁。但是约沙法做到了，而且做得更好。约沙法除了废除山丘上的神庙以及犹大的亚舍拉女神的柱像，更派官员、利未人和祭司到各城市，用上主的法律教导人民。1865年，英国长老教会差派马雅各医师1936年至1921年来到台湾宣教。当时英国教会检讨17世纪荷兰人在台宣教失败，原因在于荷兰宣教师只给信徒教义问答，没有给予圣经。马雅各医师宣教期间，发现平埔族的契耶书是以罗马字书写。为培育台湾信徒，他决定推行罗马拼音的白话字运动，并着手翻译台语新约圣经，又捐赠一台印刷机。之后，巴克里牧师1849至1935年接续台湾宣教工作。为了使用这一台印刷机，特别与休假回英国时刻意去选剪字、排版和印刷技术。1885年创办台湾第一份报纸。1916年，巴克里牧师完成台语新约圣经翻译。1930年完成旧约圣经翻译。他常为此祈祷，请准许我活在世上，直到翻译圣经的事业全部完成。该圣经印制过程曾受战火影响而延宕，直到1933年新旧约圣经出版时，巴克里牧师已经高龄84岁了。他回想整个过程说，为了这很荣幸的事，我常感谢上帝，但愿这本修译的新旧约圣经能给许多人阅读，赐许多利益给众人，因此多蒙福。这是我迫切的祈祷。巴克里牧师延续全人的努力，致力用白话字让信徒能自行读圣经，进一步翻译整本圣经，让台湾人的信仰得到坚固与培育。继荷兰宣教师之后，来自英国的马雅各医师和巴克里牧师透过白话字圣经，让福音更落实于台湾这片土地。就如约沙法接续亚萨，将上主的律法普及到犹大各乡镇，让信仰更落实。尽管在坚持信仰的道路上有许多困难与挑战，他们仍坚持让上帝的话深深扎根在所处的土地，不为别的，只因他们都以侍奉上主为荣，要让上主的名得以宣扬。接续先人信仰的我们，若能坚持以侍奉上主为荣，相信那后来的荣耀必大过先前的荣耀。爱求mana sini pada dekat tusuaka jaman-jaman. Sakatitin latinana nama sirvan kiskau do tayau ayatwa amina kiskau do toa cemas manaro izwa ta mangwaan manaro izwa ro nasa saala takine katsawan tayau tara setsemu tinto ta siserapai tara setsemu tinto ta mondai lakwanu na pena olidanitin ana masaru toa cemas turi lakavintim ki aungetim sa kisupasariu amitetukuan toa cemas saka namakai tinana masizwa toa kiskau tayau mareva apapo mangwa saka namakai na papurigu toa cemas saka kakedensun matsutungun avavurungan au alai avavayan mama mau sakamaya aja varung toa cemas tayau ta sanitalau ai choa ta saruan saka namakai tinana
nama zukur tua barung nua cemas saka nama kaitina kisekolah paroraut saka nama kaitina apapun apapun mangwa apapun mudingan tua tia cemas saya kena dimiki kita pas semarau lakina kika kejen tua tia saruan nuna kika kejencin tua tia saruan tarana salingatin na kisekaul tua tia cemas ayat tua aicho tia sikipu sensengan papurigu tin tua tia cemas papumudingan tin tua tia cemas sinaya tu soka jaman sa aicho sini pakin menem 我是否感觉到在信仰的传承上有一代不如一代的危机感？我是否像约沙法一样坚持以侍奉上主为荣呢？现在都说个zaman orang家igalui na kinum na kina na gamalwa kinum ekana pasmarao ka inuli。亲爱的主，感谢你带给我们许多如云彩般的见证者，一生以侍奉上主为荣。求你帮助我在信仰道路上也能坚持不渝，并让人在我身上看见你的荣耀。奉主的名祈祷，阿们。Mali-mali tu suka teman-teman nama kajian nama seselan semupu tua kainua cemas masalkan tarana kilarang tin tua mana sini pada zekat nua tia cemas tu suka jaman-jaman latina na kisamula saja kisikaul atar patsai tua sensengan imaze kiokai tua sensengan sini papu sensengan nua cemas tia nutim cuma naku sini pasemarau tia nutim nama polat pada makanu izo ini kana malungwa aku sini supu lamun na pazekatanga kana pasemarau saka mali-mali latina na suliva tu saja kini adawan taja 平安